kura ma be kwa hema enne enmenya efie eduru betra akonya so anti enne be pese menye me ma panyifo de be kwa ma nyina esisi o ma no hu se ahonidie hu hia be bia efi wo bia no enya de papa anti na ya papa kru ba tete gotem asisi ha se de be ya be kwa ma hu betie na ya kire kwara no so se ahonidie ewo mfaso na kwara ni nya asua se de si a edie hu nifa aseda na menye me man edi de Nyankopon ni hina menye ne nam ni se Nyankopon so ma no kwatenten ye trase asomdwem ma ye tumi trase bibia be musue ne esan de nyame mpemu won hwe so no mo ye ho ban na no manyina nkoyi me ne wo man ni nyina ntrasomdwem kwan bia so ye be ye bia no efa somdwem ra enemi fie aduoni edimpuntuo enkunyimdie ni hira ebeba bekwa ha ekira ebna menye nananum nyina be hia wa hemfie ukuada ye be kwa monten so akotu mirika exercise hu hia pa se de ye betu de atetere ya pom edu ya wadan so a besre be kwa man nyina so obom ya hemfie a doctor for ba ho abehwe ye mpom ye ni hypertension no ma no mani nyina ye ba behwe amaye nti omu nyina bia motwi ye mra hemfie edu efi adan so a befre be kwa man nyina e man ye mra nye mehwe se de besi a ye betete ye ma na kwala no enso benya omonto apa efra edu memenda ene so agodie kase be hiem ewo be kwa Jamfi Park ye kobobo e ma me wanya nyam se exercise ye ma yenti ye nyia kobobo no bi ewi akwasi ada ye me na ase aso no kase o metedi aso dem besra so obi biara mra na yenko ye fast da kase ko menyame ese Nyankopon wa yebi efie duoni ni nipa nyina na benya ne saa o eti se nyame dimi atwa fie duoni a ese so mu nyina me yenko de Nyankopon ase ne fast da hye nyame enunyam efi se akonwa na medie no onyame kopon na dimi di ye medie me hwe so ama no hwe so ni nyaya Nyankopon dia eti bre na so a wo sabe na se da koma no Yesu ayamba